Bishop Twino Mujuni najena ngo nicashasho kuzara ugakorra umwana akakufera intacamazire. Yesu ya ubona gwakurire hakabantu abazira abana gwako gashangana yefuza nawe abugiye kobo omutabari yari tuhariya ahirembo oreko mushinjana naromukazi nayinyonya nareboku nayerwa telebigere nayirate hatakagiro wamanye ngo umutabari wanjye. Abana ba Joroso mu Mvuma obire naja gusokusemya kigana basimirishe bahabwa itafari ryatira hantungu ko mwihanga. Abaguriso ngo wanje batusemya kigana ninga bahegeste abo tineje abo batanga babasi Joroso mu Mvuma no mumba gurisa butwine abayambiri hangere n'ejo niho butegekejwe no leta y'inarimo kandi yagunza mu yagikorera umuntu rukunda bya security erizoba twino kushemerwa kwango ukwegitana family yo muguriso witugereso Mvuma kandi ishe wa General Donna Basa ahabwe ikintu cyango ece cyakorwa umuru buremba ohe n'umukozi cyo kubanza n'uhagera wa government yamuvuye we akafata President Museveni kufera abo kubana mukatongore akana mu rakarubu n'inarayemo. Umukorogo gushirwa abanyishenjero abanyamahe abebembezi baza district hamwe n'abandi umakuragandi banye namakabashabirwe okugaruza makagabo mu buteka umarkasharmbara kandi we Jovat Muhirwe Mothers Union leader owartoma Archdiaconare yashaba bakundi no kureka kujanzi abana babo umunshonga z'amakagabo ekanete kwa gumeriki kwa gumedeka yani ingwe babera bakoze iki ereke ko bakiza amani kuko naho batabakiza amani kugira ngo habeho kweherera tubwabugane n'abakazi bayitu habeho umushomo ahabo kwatushangira umaka menji ibirebi harimo imihondano bashejane bimukera nimbihura radio umugurisi w'imyaka 10 igana na mushanjo amazere kwita umukazi w'imyaka mukayikuru w'imyaka igana nena ecyakasha biri abasheja tubafira kushomesa abana babo isinde baza maruko ecyakashatu abakazi nabo tubetegereza ine n'abashija babo habaho butetegereza nagati y'umushana n'umukazi cyaretera makagagira gatabanguka bamwe habakondene basimo mushomogo ubwo mushomo n'umurungi munonga abo kwatwija twinabacara bitu kunka twege ibintu bingi munonga nagamo kumanya ngo kayanje neza kurga ahebireri ebimodo family enshonge cyangwa nareba okorobera umushija wanje naninde bakiri cyurungi munonga nabanisha baruhanga ngo kigumizemo nangwa kiruge no mu burisa kize no mu busaba dikoni nangwa kize dowa tudowa. Amakuru agagasha kwa Richard Nahabwe na Evans Taremwa.